otakagira ngo abakozi ba filmu bazire kumanywa ahabwa TV zuru bakabanzo mu nkore media bona tindabagambeho na nyakanwa kagamba omunkore media ikampa platform na showcasing abo movie zanje zabasa kubanzirebwa ki ensi yona. Kore media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo sekwati kore media birankore. Yes, all right. Afite bari Nkore Media TV, MC Mashoko ngoma zina kandi program nekibozo kaburijo ahari Nkore Media TV. Mwebare banywana banje mwena himuri kurebera program eji, mwena himuri kubasa kwa numukwatiro mu kutugwitu aha kweto kuruje na mnonga YouTube, TikTok na hand hona. Mwebare mnonga kimuri kora n'ikirungi abantu abari aho mwihanga nangwa nabandi abari yo kohona buri yo mahori eshanka ezo rya murumo gwawe. Wahumuraho wagetereka amazi zeho checkingeho kandi zeshahori yo noreba icyo rukora n'ikirungi munywano wanje program eji abafuteka musente no beta bankore videographer nakore photographer abo kandi munywano wanje buriza bane kugambira nti nibashango murembo rwambarira so iwo inemirimo ayo bugenyi numuhingirwa numugitwa numutebwaho za birthday za shows numwenda bakwatire video numwenda bakwatire babaterere bishari wabakira munywano wanje buri kimwe kibasa kwanci kugendera je kandi bashango murembo rwambarira aha taxi park izuru kushohora so waikaho noza areka shaka plaza waikaho noba notunga obuherezo obwe nobasa kubana bakuhereza obuherezo obwo bona kunaba kugambera so kandi kwenda kumanya buri kukiraho ningo bundo rinkoko mu cyaro noje tona shinyo kanta kubasa kwikambara noza futira namba zabo noza futira yazo mushanje itani na 2200 emwe ahasagara bakimwe kibase kwanje futamburaje kurunje munonga erizoba nabaretera omuntu wa manu munonga kandi ngo numusheja wa manu na munonga omu industry ekwataginene ya movie industry okokwe no muntu wa mani kandi ntwenda ngo atushobore tugambire nza kwantu mbuze buzo bitari mwe namwe kandi twasa kuba ntoyengereyo mesho reka makira bazara musaba kutureba bari Nkore Media TV ahasigara toyengereyo tugumize mu mesho sebo nakwakira musaba kutureba bari Nkore Media TV abareba Nkore Media na inashemerwa erizoba kubaha ha TV tunyamurungi ebasize kwimusa talent burenje gwizoba naneshaba oyanjora abantabo kandi obagambere necyo abantu kuguya nto n'umuntu w'amana abantu batekateka nohogo abatakumanya kandi abarukumanya bo nibabana bakana bagira ngwe webere munonga MC Mashoko kandi omulebe wa Nkore Media TV amazina niraka Katabazi George kandi obinjo bakomanka G-Cat the president wa Western Uganda Film Producers Association kandi board chairman Western Uganda Filmmakers Sako habweri zoberi tindagambe bingi munonga kandi maybe abatakumanya ndi director ninga CEO wa Nkore State Films hano murembo gwambara. Okay. Katabazi George omurebe wa Nkore Media nanda kumanya noza rwankahi webore munongo mwami Masheko ninzagwa mu district ya Kabare kandi obwa hati haketongora county nabe ninzagwa mu bakweta Rukiga district so nati niyo district yanje umuruka gwa Kitanga parish Kitanga egombora Kashambya aho nonyine buterevu ni akaroko witu uko niyo waziri okushoma kwawe keje watandikira kai okushoma kwanje nkatandikira mu primary bakweta Rukiga Primary School jeneshango mu Rukiga district kandi nijanangwa natambura nashomero mu district ya Bushenyi nashomera ibakweta abasajja baraba primary school kandi okwe narugayo nijo mu district ya Mbarara nashomera mu primary bakweta JB International School okwe nona herize P7 yanje kandi urugendo rwanje narutwaro mu secondary nija nagaruka Bushenyi nashomera umushome bakweta St Kagwa Bushenyi High School na marayo O level nija naza omuli Buganda nashomera mushome bakweta Kawempe campus Kinawa niyo namalire A level yanje nija nayongerayo stiro muri Buganda nayongera nazo muri Mukono nashomera
ishomo ryanje ryo mu Bachelor of Industrial Fine Art and Design muri Uganda Christian University, kandi aho kinarugireyo nije naza mu institution bakweta Global Institute of Information Technology jineshangwa na stiro muri Kampala nkanya upgrading mu graphics and animation kwenye nashomire nije nayongerayo natungayo irindi shomo ryo mu graphics animation inkorabira mu ishome bakweta Fine Arts Academy jineshangwa muri America n'ubundi bukosikose. Okay, niko wizirotyo okoyo nurukusoma urukuzoma mashomera yago goda primary secondary kwika universities, so okura zane rihungu ukwanukira ngo kuzana ninga okija wakitandika hato wakuzire webero munonga okuzana nkashanga kujyo mu family mzee wanje Kinzara mwami Katabazi Deosidedet akajyo muzani wa filmu omu late 1980s nkanchi gyaka baby nyo bazen jankanyi ninyaka nkeshatu ko nkanchi gamwangu akajyo muzano wemizano hacharu kandi nyorje ndogwanje gwemizano rukatanika way back from primary school basajja baraba amweni bakinjuko mwami namureba mu studio zanyi umwami Mawanda, so nkanza nemizano ryo kutagurira iyo kora bwana nkani bwa tukatubweta bwa skits ha stage primary level, kandi shomero ryanje rikari zo mu competition rika national level. By then that was around 1998 kanjo mu primary akashatu nazo mu competition twika national level gwenyo mushomero kweta basajja bara primary school twachitera okwe nimwe natandikire okuguka umuntu ryo kuzana rya stage nagumizamu nija kinijereho mbarara